Kikubor kibabnia. Menteri Rang Baduk Kari Narendra Modi ula Leit Jngoh ya Ktem jong ki Shipai Liengsuin ka Adampur Airbase ka badan ha Punjab menta kasngi. Ha kani gajing Leit ke jong ula ya keren bat Shipai bat ula ajing ro eki halor gajing long shlor jengki ban pendep hok yala ka kamram. Ha gajing thok ka ba ula pelait lengba karensan social media Modi ula penpau bakari India ka ai burom ya ki Shipai Liengsuin halor gajing IT bat len ladi jengki. Kani gajing Leit Jngoh ka jong kalong hadian gajing job jong ka operation sendur ha ka ba ki Shipai kilala ban pen thai bom bat pen pra ki Ktem le no ki badon ha kari Pakistan bat happy okay. Hadian gajing sha thombo da ki de no ha pahalgam. Modi ula banjur bakari India kan yang scam bat rat dengkong ya ki kam pentriam bat ban pen pha ya kinu ki bawan thombor ya kari. Kat ba ha gajing kren ka ba ula kren syakari Modi ula pen bana ba ke India kalala ban ya kun persya ya ki kam pentriam lengba gajing job jong ka operation sendur. वो कायरों की तरह छिप कर आए लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए। 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है भारत की और